South Africa ngicela nonke ningibongise ukuthola ithuba lesibili ngiyoba ingxenye yomcimbi eMdletsheni egameni loMaskandi ngolungumile ukuthi umthandeni ungenzelile iqiniso 2025 January waphinda futhi wangikhumbula 2026 hlaka 3 mfowethu umthonga uyaza ndoda uphile mfowethu ubuntu bahumina abusoze baphela iqiniso lohlezi iqiniso futhi lohlezi emile ekutheni mina sikhinkili ngiyavuma ukuthi mfowethu kumina ungenzelile ubuntu mfowethu akuyonto encane ukubuyela emcimbini kabili ekubeni kungekho zathi esitheni ngokunje kuphela usupport umculo kodwa ungikhumbule ngane yawethu ngiyabonga kakhulu ngane mama uphile mfowethu mthonga duyazi hlaka 3 ahlakana emdletsheni wafowethu sojabula kanye na wonke amaciko azobe khona estage bafowethu niphile kanza kwethu unyaka omuhle ozayo ngiyabonga.